Reka tubifurize igitondo cyiza nshuti zacu nziza dukunda aho muri hose. Kuri uyu wa gatandatu muri wikendi, twongere tubabwira ko aya ari amakuru nanone abonetse yihutirwa cyane, yo kuba umuntu amenya evolution igenda ikorwa buri munsi cyangwa se ibigenda bibaho nk'amakuru menshi aba ashingiye kuri uyu mushinga. Ubu rero nk'uko ubu ni ubwa gatatu tugiye kuba tuvuga urutonde rwo gukurikirana ibigendanye n'amanodes y'ibihugu. Aha makuru yagaragaye cyane ni amakuru agaragaza evolution yabayeho ku bihugu mu gihe cy'ukwezi kumwe gusa. Hanyuma abasesenguzi babyibaza bakibaza batese niba byonyine mu gihe cy'ukwezi kumwe habaho trend up imeze gutya, habaho kuzamuka kw'amanodes ku buryo bugaragara, aho ubona ikigereranyo gikomeye cyane. Ubona ko ibihugu nk'Ubushinwa, ibihugu nka Korea y'Amajyepfo, ibihugu nka Vietnam, nka Taiwan, United States biza mu bihugu bikomeye cyane biri kuza ku mwanya w'imbere. Gusa nk'igihugu nk'Ubufaransa ntabwo twigeze twongera kukibona hafi aha ngaha byibuze mu bihugu 11, ariko turi kubona ko ibihugu cyane cyane bya Aziya ari byo byiganjemo, aho tubona ko Ubwongereza bwo bwagarutse ku mwanya wa 11, Hong Kong igaruka ku mwanya wa 10, Canada iri ku mwanya wa 9, Malaysia iza ku mwanya wa 8, Japan iza ku mwanya wa 7, Germany iza ku mwanya wa 6, United States ku mwanya wa 5, Taiwan umwanya wa 4, Vietnam umwanya wa 3, South Korea umwanya wa 2. Nk'uko bisanzwe iteka ryose Ubushinwa ntawe uri kubuhiga, ni ku mwanya wa mbere. Hanyuma tuvuga ngo aya ni amakuru ababonetse yihutirwa cyane yo kumenya ibi bita amanodes uko bigenda bikorwa. Hanyuma andi makuru atandukanye twabagezaho ni uko mwabonye ari amakuru y'icyakozwe n'Abanigeria nk'uko turi kugenda tubigarukaho kenshi cyane, kiriya bise P-Network Mainnet Gathering. Ubundi biriya bintu icyo bishobora kuzagiraho umumaro mu busesenguzi buri kuvugwa ni uko ibihugu nyine bizitwara neza muri biriya bintu bigendanye no kwigaragaza. Harimo n'uburyo bwo kuba muri icyo ngicyo harimo n'uburyo bwo guconnectinga amanodes. Iki cyitwa guconnectinga amanodes, turatekereza ko mu minsi mike iri imbere dushobora kuza kuba tugifasha abantu benshi kugira ngo kigire benshi kigirire umumaro, hagire benshi babasha kuzamura, noneho na impact y'igihugu nayo ibashe kuboneka, kuko urumva uko abantu baconnectinze amanodes nabyo bigendana na system. Hari amakuru menshi y'ibishyashya bihari, twizera ko muri iki gihe kiri imbere giti cy'icyumweru twinjiramo tuza kuba tubaha updates zabyo zitandukanye. Twagiye dutoza amakuru menshi biriya bita PPNet, nabyo twabibonyeho amakuru. Hari ibi by'amanodes nabyo tubifiteho amakuru. So tuvuga ngo OTC Group iragenda ikabanza igakora bwa bushakashatsi bwimbitse, ikagira amakuru afatika, yamara kuyabona ikabona kuyazana, kandi tuba twizeza ko ibikorwa byose tugerageza kubikorana ubushake n'imbaraga kugira ngo twese bigire umusaruro bidusigira, kandi noneho tugende tubona abantu babona imbaraga zo gukomeza kwiyumva muri uyu mushinga nk'uko twese tubigaragarizwa na ba nyir'umushinga, uburyo nabo bagenda bubahiriza road map white paper. So rero abagenda babona KYC nabo tubabwira ko abenshi nyine bari kugira impungenge, bari kugira ibibazo byo kutayasohoza, ariko igihari cyo nuko KYC zizaza rusange nk'uko n'ibindi byose. Rwa rutonde rw'ibintu byinshi twabagaragarije uko byagiye byuzuzwa, uyu munsi abenshi bakaba barabyujuje, nako na KYC zuzuzwa nta kirenze. Ikindi, abantu bafite nk'abana batoya bari mu myaka munsi ya 18, inkuru nziza igihari ni uko kuba wamukorera account ukayimayiningira birashoboka. Ibyo nabyo hari benshi twabibwiye,
gusa nyine tuba tubyibutsa abantu ngo bamenye ko izi avantage nazo muri uyu mushinga ziba zihari, hamwe ushobora gukorera umwana wawe account ukamuzigamira muri Pi Network akazakura ari umwana ufite nawe icyo yazigamiwe n'umubyeyi muri iyi system. So twabwira ngo amakuru aba ari menshi, aba ari akagaruka. OTC Group tuba tuyatoza tukayazana n'ubusesenguzi kandi turabakunda. Mu gihe gito gusa kiri imbere twizera ko amakuru yose azajya bageraho n'ubundi nk'uko bisanzwe, mu buryo dukomeje kunoza ikoranabuhanga ryacu. Murakoze cyane, mugire weekend nziza mwese aho muri. Ni OTC Group, mwijwi na Olivier.